Dakle, po indeksu Svetske banke, koji praktično meri digitalnu transformaciju javne uprave, ne samo vlade jedne zemlje, već generalno čitave javne uprave i javnog sektora, i ne samo u oblasti elektronske uprave, već i u oblasti primene inovativnih rešenja i softvera da bi se modernizovala uprava kako bi bila bolji servis svim građanima i čitavoj privredi. Po tom indeksu Srbija je u ovoj 2022. godini zauzela 11. mesto na svetu od ukupno 198 svetskih ekonomija. Mi smo svrstani u grupu sa najvišom vrednosti indeksa, dakle među GovTech lidere u svetu. Svetska banka je ovim indeksom rangirala države u 4 kategorije: države sa minimalnim fokusom na digitalnu transformaciju državne uprave, države sa određenim fokusom, države sa značajnim fokusom i GovTech lidere. Dakle, Srbija je svrstana među GovTech lidere na svetu. Mi smo, ako gledamo samo evropski kontinent, svrstani na 4. mesto u Evropi iza zemalja kao što su Estonija, koja je zauzela 1. mesto, Francuska, koja je zauzela 2. mesto, i Litvanija, koja je 3. Ako pogledamo širi region jugoistočne Evrope, Srbija je apsolutni lider u regionu. Sledeća iza nas je rangirana Slovenija, koja je na ovom indeksu zauzela 35. mesto, zatim Mađarska, koja je zauzela 50. mesto, Hrvatska 61. mesto, Albanija 68. Bugarska 82. Severna Makedonija, koja je zauzela 100. mesto, Rumunija 101. Crna Gora 102. i Bosna i Hercegovina 161. mesto. Ono što je takođe važno, što želim da podvučem, da je Srbija za samo 2 godine, prethodne 2 godine od 2020. godine, napredovala za čak 40 pozicija i to nas svrstava u najbrže i najagilnije digitalne vlade u svetu.